Poučne priče za djecu. Informativni izlet. Učitelj reče učenicima: sljedeće sedmice, ako Bog da, idemo na izlet. Posjetit ćemo jednu novu fabriku u kojoj se proizvodi tjestenina. Svaki učenik taj dan treba ponijeti olovku i svesku, kako bi mogao zabilježiti svoja zapažanja. Tako je u dogovoreno vrijeme došao jedan veliki i lijepi autobus. Autobus je bio izuzetno čist. Imao je nova neoštećena sjedišta. Učenici su, jedan po jedan, ušli u autobus. Pazili su na red i disciplinu. Kada je veliki autobus krenuo, učenicima se činilo da plove u nekom velikom brodu. Učitelj reče: mi sada idemo na periferiju našeg grada da posjetimo novootvorenu fabriku tjestenine. Prethodno smo od direktora dobili dozvolu za posjetu. Dragi učenici, zabilježite važne podatke koji će vam biti rečeni. Neka svaki učenik zapiše svoja zapažanja tokom ove naše posjete. Kada su učenici stigli do fabrike, dočekao ih je radnik, koji je bio zadužen da im bude vodič za vrijeme posjete. Jedan po jedan, učenici su polako ulazili u fabriku, prateći sa velikom pažnjom i radoznalošću sve što se događa oko njih. Mogli su da vide kako se mašinama proizvodi tijesto. Primijetili su da niko od radnika nije dodirivao tijesto rukom, kako to obično rade majke kod kuće. Nakon što su obišli sve prostorije i upoznali se sa fabrikom, vodič im reče: sada, izvolite, idemo svi zajedno u park fabrike da se odmorimo i da probate nešto od naših proizvoda. U parku su se učenici poslužili kolačima, čiju su proizvodnju malo prije pratili svojim očima. Na kraju ove lijepe posjete, učitelj se zahvalio vodiču u svoje ime škole i u ime učenika, govoreći mu: hvala vam mnogo na lijepom dočeku i gostoprimstvu. Učenici su ponovo ušli u autobus vraćajući se u školu. Dok je autobus napuštao fabriku, učenici su mahali rukama pozdravljajući ljubaznog vodiča. U autobusu učitelj reče: sutra ćemo, ako Bog da, odrediti jedan čas na kojem ćemo saslušati vaša zapažanja koja ste zabilježili. Sljedeći dan učitelj reče: tokom naše jučerašnje posjete napravljeno je nekoliko grešaka. Ko će nam reći koje su to greške? Nekoliko učenika je podiglo ruke. Učitelj je prozvao Ahmeda, Halida, Adila, Seada i Tarika. Ahmed reče: dok smo bili u autobusu, jedan učenik je parao oštrim predmetom po sjedištima. To je velika greška. Halid reče: tokom vožnje, jedan učenik je isturio glavu kroz prozor. To je također velika greška. Adil reče: nekoliko učenika je bacalo oguljine od voća po autobusu i na pješake, što je također greška. Sead reče: u fabrici je jedan učenik uhvatio rukom za remen motora. Mogao je nanijeti uvredu sebi ili štetu mašini. Tarik reče: dok smo posluživani slatkišima, jedan učenik je uzeo više komada iz tepsije. Na to sve učitelj reče: odlično, bilo je propusta, ali hvala Allahu, izlet je bio uspješan i koristan. Pod 1. Vaš ulazak i izlazak iz autobusa bio je u najboljem redu i bez gužve. Pod 2. Ilahije i kaside koje ste učili bile su divne. Pod 3. Pratili ste objašnjenja našeg vodiča i zabilježili ste vaša zapažanja. Pod 4. Ušli ste u fabriku i izašli iz nje polako i bez galame. Pod 5. Zahvaljivali ste na kolačima radniku koji ih je dijelio. Zahvaljujem vam, djeco moja, nadajući se da nećete ponoviti greške koje su spomenuli vaši drugovi u našim sljedećim izletima, ako Bog da. Zaključak: bez obzira na greške koje se neće ponoviti u našem sljedećem izletu, učenici su bili primjer lijepog ponašanja i visokog stepena kulture.
Davno je rečeno, lijep odgoj je bolji od zlata. Stepen znanja najviši je stepen.